Dabwaa-ondaadizid. Mi o wanadashan daman Dabwaa-ondaadizid Anishinaabe. Skengyo Anishinaabe guy kitawad. Migo gabige magishi inda obinuji ens mi ma. Eno chachagwan ayaned. Ske ma chike o kwe. Nungo me chike wadanen o sa mamegazane deno. O ni janis sawana. Ma megwa ma bimu inawad ma pinjana. Yo nisawan no binuji ensan skeda shio. Nebwa bemaja ag hengyo. O binuji ensaga get anand wende agashi waga anand kayema. A gujino gama. Yo ma pinjana ma mudayang ma maja agwa. Skeda shio. Mima in the winter mage anano chachagwan ayawa watam gegamapi nawajana dashandan we wene o wana enda o binuji Dabwaa-ondaadizid tugama bangi wini dashandamani o sa ayana dano chachagwan we wene gidaki kendang o Be madasito wenchito Anishinaabe. Nake anen skoyang pinasa kagu gingyo koyoga. Gegishkawaje gano ni jan sensawan. Seman ni bimini guga. Akshage we sinewan na seman o tasawan mi dashama. Inagagi kitoyan na pagsadamo guangyo manitug da natamago waseto o kwe nisan endanga ma bimuinad no uni jana sensen we go da bedoko shamunid mi go ge ma ni meeting en abstigasawat angyo manitu te we ganak mi ge ma ginagagi gitoyan the natamago sawat nisan and the muata 1 hour to no ni jan sensawan and gil a koyoga. Nake beshako koy me pinondawa. Mioga shichigeta mima. Ginagamatawata no ni jan sensan ma megwa ma binjana. Ginibimuinada. Nigo wewi ba majataya and gini shichige and okeagi kita kwe. Ke eshawaban day wing ma she pitenement o binuji yes. Migo ma koe minik. And esha winter ma gean.